Assalamualaikum, namaskar. Swagatam janaisu an eti vlogot. Aji ami Banglore parkhon jabole ulai asu. Take dekham aro agole keneke jao ki kotha. Aru efale hol amar room tu. Yate ami thakisilu aru ekhini roomor tolor side tu. Efaldi enike ulai jabo lage aru amar ekhini hol Bangni usor subia family aru ami evening hole pray yate enike adda sata marisu aru Raima ku ulai loi ahisu aru finally soboke eri thoi jabo laga hol soboke eri etia ami goi asu aru pray 6:30 hoise ratipua aru na andhare hoi thake derike puhor hoy aru ami etia Itu Banglore SMBT railway station aru ami ahi palu all pisot train eribo 8:30 manot aru station tu bor dhunia hoy aru ekhoni hol amar train Kamakhya express hoy aru ami yate tia uthim aru ami trainot bohilu aru Raima trainot enike huai disu tai manu bilak sai ase trainot sior bakhor hoy itu hitu ane je ebilake sai kheli ase aru Finally train erile aru ami goi asu bahut monot beya lagi ase log pam apnalok okhomot video tu bhal lagile like eta koribo aru channelot notun ahise je subscribe koribo na pahoribo aru comment kori janabo kenaka lagise te log pam aniti vlogot bye bye